Gita. Wadap, timbal-timbal semua, kembali lagi bersama Geo Gita di channel yang teram. Cepat jeng. Sebenarnya aku malas sekali nih disuruh nganterin istri ke pasar, jauh sekali, mana mendung. Tapi ada ini juga sih, apa namanya tuh, banjar Tainsiat di sana ya, dekat sama banjar gemah. Jadi aku tertarik juga nih, bersedia nganterin istri nih. Sekalian ya, kali-kali aja bisa ngeliput ogoh ogohnya di sana. Tapi sebelum lanjut, nggak ada ruginya kalau kalian tekan subscribe, karena subscribe tuh gratis. Yuk berangkat. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye.
nights I laid awake just begging to let go. I almost got to suicidal thoughts, but you stepped in. An angel sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. Gravity.
Nah, jadi demikian videonya teman-teman. Saya nyampe di sana, ini ya, tidak bisa berbicara apa-apa. Begitu bagusnya, begitu bla 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 bla, nggak bisa ngejelasin aku dengan kata-kata. Belum jadi aja udah, aku tuh perasaanku gimana gitu lihat Ogoh ogoh itu loh. Ya sudahlah. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Dadah. Oh ya, untuk Banjar Gemah, besok mungkin ya videonya udah ada, tinggal edit aja kok. Dah.